Dobro vam jutro, poštovani gledalci. Još jednom, evo, dobrodošli u novi sat druženja u okviru jutarnjeg programa. Ovaj put ćemo vam predstaviti naše goste i govoriti o jednoj jako zanimljivoj temi. Zanimljivo je pogotovo za one koji su kreativni, imaju možda ideju, želju da naprave nešto novo s čim bi mogli biti konkurentni pa na tržištu čitavog svijeta. Upravo takvi primjeri, da kažemo, predmete ili stvarčica koji su korisni ćemo vam predstaviti u nastavku, a tu su i njihovi autori sigurno. Da, evo, dobar je uvod Danijela napravio. Još samo da predstavim naše goste. To su Nemanja Vujanić i Aleksandar Mastilović. Nemanja je i naš kolega, obojica inženjeri. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, vi ste i članovi Svjetskog udruženja inženjera koje, čini mi se, broji 500.000 članova. Je li tako, Aleksandre? Tako, ja ću vas samo tu u tom smislu ispraviti. Ja nisam u suštini autor. Nemanja i njegov tim su autori ovoga interesantnog rješenja koje imamo ovdje priliku da vidimo. Ja sam u ovom slučaju se pojavio sa jednom grupom ljudi koji su, aj kažem, eksperti koji su trenutno na privremenom ili trajnom boravku u inostranstvu kao neko ko bi mogao biti dobar mentor da pomogne mladim ljudima u ovoj sredini da svoje kreativne ideje pretuče u nešto što je stvarno. Mogućnost da dođem do toga, naravno, pomogli su mi određeni međunarodni kontakti. Najviše funkcija koju sam dobio to međunarodno udruženje elektroinženjera IEEE, pošto sam od januara 2017. godine postao član Publication Service and Products Boarda, Industry Engagement Committee i još nekoliko organa upravljanja tog krovnog udruženja koje broji 500.000 članova, raspolaže budžetom koji na globalnom nivou cijelog svijeta znači približno je $1 milijardu. Što su ogromna sredstva. To su ogromna sredstva, naravno, koje se raspoređuju prvenstveno na one najveće igrače koji najviše doprinose radu udruženja, ali naravno ostavljene prostor i onim poduzetnim, inovativnim ljudima u manjim državama da dođu do tih sredstava da iskoriste. Ova čitava priča praktično je počela u decembru 2016. godine sa IEEE-evim kongresom Student Branch Young Professional, koji je pokrenut prvenstveno na inicijativu našeg kolege Edija Čustovića, koji je profesor na La Trobe univerzitetu u Melbourneu, koji je bio vrlo agilan u smislu da nas ostale koji se privremeno nalazimo u inostranstvu, znači angažuje da pomognemo, uključimo se u toj organizaciji i čitav fokus tog događaja koji je bio pod pokroviteljstvom IEEE-a je praktično bilo da se usmjerimo na mlade. Pri čemu smo napravili jedan vrlo uspješan model hakatona sa 13 projektnih timova koji su pokazali da ljudi koji su obrazovali, edukovali u ovoj ovdje sredini zaista imaju potencijal. Dugo nije trebalo se uključiti i druge institucije, pa nam se pridružio i Youth Employment Project, koji je pokrenut pod podrškom švicarske vlade, ambasade u Švicarske, koji realizira GOPA, njemačka konsultantska kuća, koji smo svi zajedno na različite načine doprinosili da se te ideje do dan danas razrađuju, čemu mogu biti vrlo ponosan. Za razliku od možda mnogih drugih događaja, pokušaja da se nešto pokrene, mi se možemo pohvaliti da smo za manje od pola godine nekoliko tih start-up ideja koje se pojavilo u decembru, znači početkom decembra 2016. godine već praktično doveli do same tačke izlaska na tržište. Evo jedna od takvih kompanija, evo da je tako sad nazovem, i Nemanja je pokrenuo zajedno sa svojim kolegama. Kako je to u praksi djelovalo? Kako ste sproveli tu realizaciju? Ovako to djeluje malo komplikovano, ali možda za nekog mladog čovjeka koji ima dobru ideju da nam opišete vaš put. Definitivno treba imati hrabrosti da se neka ideja sprovede u djelo, pogotovo ako se razmišlja o komercijalizaciji te ideje. Tako da, prvenstveno, ja sam išao jednim putem da prvo nešto vizualizujem, kreiram, da bude nešto opipljivo što može da se ponudi i tržištu, a i ljudima koji to mogu da prepoznaju i da, recimo, oni posredno to ponude tržištu. Tako smo i došli do nekih eksponata, evo recimo 2 varijacije na tu temu, imamo i ovdje u studiju izložene. Za jednu ste osvojili nagradu na Inosu. Osvojili smo za koncept nagradu na Inosu, dobili smo zlatnu medalju kao najbolja tehnološka inovacija u konkurenciji preduzeća, kako bih rekao, sa inovacijama. Radi se o konceptu govorni automat. To je kao uređaj koji ima mogućnost da, recimo, na neki vid akcije poput detekcije pokreta ili pritiska na neki taster reaguje reakcijom poput reprodukcije audio zapisa ili uključivanja nekih LED indikacija i tako. Gdje to konkretno možemo da primijenimo? Sve sa svrhom da se na mjestu prodaje privuku kupci koji bi, recimo, da ih na neki način natjeramo da kupe proizvod koji reklamira taj naš uređaj. A
ovaj drugi set, mogu ga tako nazvati, je zapravo sastavni dio te čitave priče. Ovdje imamo jedan proizvod, a ne dva, jel? Ili dva. Ovdje su u pitanju... Moraš vam objasniti šta se nam zapravo donio. Varijacija na temu je u pitanju. Recimo, ovaj eksponat u obliku upitnika, njega koristimo kao univerzalni eksponat koji demonstriramo našim potencijalnim i investitorima i klijentima. Upitnik je iz razloga da bude marketinški korektno, da nikoga ne reklamiramo i da ne koristimo neke gotove namjenske eksponate. Simbolizuje da može praktično da bude šta god klijent poželi, da bude bilo koji oblik, bilo koja boja, veličina. Audio zapis se mijenja preko microSD kartice. Tako da je to neki univerzalni taj marketinški eksponat koji ima za ulogu da privlači kupce na mjestu prodaje. Dok je recimo ovaj drugi eksponat nastao kao sasvim neočekivano i nenadano, nego prema zahtjevu našeg muzeja savremene umjetnosti. Oni kad su čuli da mi imamo ovakav vid marketinških pomagala, oni su to prepoznali kao nešto što može biti primjenjivo kod njih u muzeju i zatražili su od nas da im napravimo prototip koji može da služi na izložbama kao pomoć za slijepa i slabovidna lica. Tako da recimo ovaj eksponat drugi ima za ulogu da recimo osoba koja je spriječena da, nažalost, da vidi ono što je izloženo na izložbi, ima tu mogućnost da stavi slušalice na uši, pritisne ovaj taster i pritiskom na taster kreće reprodukcija audio zapisa koji opisuje eksponat. Sad, jedno pitanje. Da li možete, pretpostavljam da možete prilagoditi i za različita govorna područja, različite jezike za komunikaciju, ali da li možete više različitih jezika da ponudite kao opciju? Apsolutno. Dakle, ovaj eksponat, bez obzira što ima samo jedno dugme koje se koristi za aktivaciju, išli smo na tu varijantu da se maksimalno pojednostavi primjena, tako da jednim pritiskom na taster, recimo, reprodukcija ide na srpskom jeziku, drugi pritisak prekida tu reprodukciju i ide na engleski jezik. Recimo, beskonačno mnogo tako može. Sada vi ovih dana imate brojne sastanke ovdje u Banja Luci i ne biste li sa onim odgovornim ljudima dogovorili na koji način sve to prezentovati onim ljudima koji imaju ideju? Dokle se došlo u tim pregovorima? Da li su naši ljudi koji su ovdje odgovorni zainteresovani za takvu vrstu poslova i saradnje? Ja moram jednu stvar da se pohvalim, a to je zaista jedna pozitivna povratna, osjećaj lični, jedne izražene zainteresovanosti i to je nešto što sam se susreo već u radu i za to kongresa mi smo nastavili aktivnosti skoro bez prekida u čitavom nizu gradova u Federaciji i u Republici Srpskoj i u svakom gradu smo praktično dočekali na pozitivan način jer pokazalo se da su ljudi zaista, da se izrazim, gladni pozitivne priče, afirmativnih ideja i tako dalje. Uspjeli smo napraviti kontakt sa Savezom inovatora i sa gradskom upravom i sa vladom Republike Srpske trenutno. Imali smo niz kontakata u drugim lokalnim sredinama sa drugim, ali vrlo važno za grad Banja Luku da jedan primjer kao što je Nemanja, mladog čovjeka koji je ne tako davno bio student Elektrotehničkog fakulteta, ostao je u svom gradu, radi i ostvario svoje neke planove i poročne, privatne i profesionalne u svom gradu, dobije priliku da u tom svom gradu iskaže tu svoju kreativnost, inovativnost. Kada vi počinjete da radite projekte poput ovoga rješenja, može na neki prvi pogled nekome izgledati i naivno. Ovi proizvodi su u drugim zemljama postoje, proizvode su u serijama, njihova cijena nije ni mala. Mi često kada nam zatrebaju takvi proizvodi prinuđeni smo da radimo uvoz i takvih rješenja koje možemo rješavati ovdje. Vi da bi bili kreativni, ne bili inovativni, ne morate biti Nikola Tesla. To je jedna ideja koju hoćemo da prenesemo mladima ovdje, da ih ohrabrimo, da su čak i najmanji pomaci, neka sitna mala rješenja koja mogu da pronađu tržište prvo u svojoj lokalnoj sredini, u svom gradu, onda u susjednim gradovima, pa u Bosni i Hercegovini, pa onda u regiji, zašto ne probati Hrvatsku i Srbiju, pa onda širiti se i prema drugim zemljama, da pokušamo da postaknemo taj inženjerski pristup, kreativni pristup razmišljanja. Taj pristup može biti višestruk. Ja sam više vezan za naučni rad na fakultetu, dobio sam Marie Curie Fellowship, što je predstavljena stipendija Evropske unije, otišao u Novi Sad iz Sarajeva i tamo se susreo sa onim performansama naučno-istraživačkog rada, elitnog u razvoju nekih tehnologija koje su vezane recimo za 5G buduće mobilne sisteme. Drugi pristup kreativnog rada je ta industrijska karijera. Znači, ona koja je usmjerena praktičnom ostvarivanju materializaciji tih, naučnih dostignuća, to je onaj put što radi Nemanja. Tako da ono što ćemo mi pokušati u posjetama Banja Luci, susretima na Elektrotehničkom fakultetu, gradu i sa predstavnicima vlade,
pokušati da postaknemo, da kreiramo neke modele saradnje koji bi bili fokusirani na mlade ljude, koji su još uvijek studenti ili na samom početku njihove karijere, da ih postaknemo na jednu ideju koja je vrlo popularna, nama je neophodna, to je ideja samozapošljavanja. Znači, vrlo često čujem na televiziji ljude kao država nas nije zbrinula, država nas nije zaposlila. Novi ekonomski sistem to ne podrazumijeva. To je jedna stvar koju mislim da smo propustili negdje edukativnom sistemu. Ja dugo radim sa studentima i to sam uvijek podvlačio. Znači, oni bi trebali da nakon dugo godina školovanja kroz osnovnu srednju školu, naročito kroz fakultet, budu sposobni da svoja znanja jednostavno transformišu u neku dodatnu vrijednost za koju će neko biti spreman da im plati, čak i da on to na individualnom nivou kao neku vrstu servisa nekome ponudi. Naravno, za neke poslove neophodno je udružiti se u veće sisteme, pa onda mi možemo pričati o nekim velikim kompanijama, kako privatnim, tako i javnim preduzećima. Ali sam potpuno siguran da mladi inženjeri moraju biti sposobni i taj samostalno stvara. Nemanja je jedan vrlo afirmativan primjer. On je praktično već realizirao neke sitne poslove. Mi kao neki mentori koji se okupljamo okolo, pokušavamo sada da mi pomognemo da on izađe iz granica lokalne sredine, pa čak da izađemo u neko međunarodno ozbiljnije tržište, da probamo. I to je ona postepenost o kojoj ste malo čas govorili. Dakle, polako, ništa se ne može desiti preko noći i treba biti dosljedan svojim idejama. Rekli ste da ste radili dosta sa studentima i ono što mene zanima, da li postoje udruživanja konkretno studenta? Ok, evo ja imam ideju, hoćeš mi pomoći da realizujem? Hoću, treba mi i ovaj, treba mi i onaj. I onda već mi imamo grupu od 5-6 mladih kreativnih ljudi koji zajedno rade na nekom proizvodu. Da li je i to možda jedna od stvari koje treba stremiti u budućnosti i na što treba posticati studente? Pa osnovna ideja tog kongresa u Sarajevu je bila da mi skupimo mladu elitu Bosne i Hercegovine, fokus smo napravili na Bosnu i Hercegovinu, mada postoje takvi primjeri događaja raznih okupljanja u regiji, Novom Sadu i Beogradu, pouzdano znam da ih ima. Mi smo i tu okupili najbolje da stvorimo neku vrstu i pritiska na njih da vide malo šta se događa u drugim gradovima, da Banja Lučani vide šta ima u Sarajevu ili Tuzli i oni obratno, da osjete ta vrstu presinga da moraju biti bolji, ta vrstu pozitivne konkurencije, pa naravno imamo neke ideje, vizije, to proširimo dalje. Udruživanja studenata su presno značaja. Mi ćemo danas u sklopu IEEE Student Branch sekcije na ETF-u u Banja Luci držati seriju predavanja koja će se doticati u principu, jedna od tema će biti značaj inovativnog rada za razvoj lokalne zajednice, gdje ćemo praktično pokušati da usadimo tu ideju razmišljanja, da promijenimo ciljeve učenja. Ja kao čovjek koji je dugo radio na univerzitetu, u nekom trenutku sam stekao osjećaj da fakulteti često su izgubili taj fokus cilja učenja. Šta mi želimo da postignemo sa mladim ljudima? Nije tu principijalno niko ni kriv. To se jednostavno desilo zato što smo mi u jednom inertnom procesu i onda dobijamo mlade ljude koji kad izađu kažu dobro, šta ću ja sada? Ko će se o meni brinuti? A u stvari mi bi trebalo da napravimo takav sistem da su ti ljudi u onom trenutku kada izađu zbrinuti. Bilo koji naš mladi čovjek, to sam siguran, to želim da pošaljem kao neku vrstu poruke mladim ljudima, kada ga pošaljemo u inostranstvo, napravi odličnu karijeru. Da. Znači, govorimo o našim prosječnim ljudima, ne o genijalcima. Znači, dosta toga i do okoline. Nemanja, kako si se ti snašao? Sa okolinom vidimo jako dobro, ali postoje li neki planovi za skoriju budućnost da se nastavi u ovom smjeru? Apsolutno da. Svakodnevno razmišljam o nekim novim idejama i imam sad trenutno i mogućnosti da realizujem maltene bilo kakvu ideju koja mi padne na pamet. Ali ono što mogu da kažem i na što sam ponosan sigurno i što je sigurno dokaz da sam na pravom putu što se tiče ove kreacije i inovacije, da tako nazovemo, je to da smo uspjeli da uzdrmamo cijeli region, odnosno marketinške i kreativne timove velikih kompanija u regionu koji su sebi dali za zadatak da na osnovu te naše ideje stvore neke svoje specifikacije uređaja i marketinških pomagala koji bi praktično da stvore svoju viziju onoga što mi imamo kako bi doprinijeli porastu svoje prodaje vlastitih proizvoda. Evo, čim budete imali neki novi proizvod i neke nove aktivnosti, ponovo se vidimo u jutarnjem programu. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam. I mnogo je važno kad imamo jedan pozitivan primjer i kad vidimo da je ipak moguće. Zato vam hvala puno na gostovanju ovoga jutra. A mi ćemo nastavku da vidimo još jednu od priča iz naše stalne rubrike Svijet zdravlja. Gledamo što su naše kolege pripremile.